Mogirango kikelni gi weche mang'eny. Ji ang'wen owito ngimagi kama moko maromo 8 pod dhi nyime gi yudo thieth kaluwore kod kwiri michich ni oketnegi e chiemo kod math e sub-county ma Kuria West e kaunti ma Migori. Komanda mar obila e kaunti ma gwenge ma Kuria West, Kleti Kimaiyo, owacho ni obila ne oyudo lipot kowuok kuom jopiny ni jomoko mawuok e gwenge mag Kubwe kod Kunguku notere ka thieth ma Sam Jomen kapok omigi rufaa nyaka hospital ma Migori level 4. Apisa mawuok e tesend obila ma Isbania nochopo kar thieth ma kanyo ma ntiere gwenge mag Mabera kendo yango ji 4 go ne owito ngimagi. Ringre ji 4 go oter e kar kano ringre ma Akidiva gotieno kagirito mondo timnegi nonro. Kama 5 au 6 wako hospitalini, wako katika hali mahututi. Tunashangaa sana. Ni kitu gani hiki? Sasa serikali jamani, Kenya tunapotea au tunaongezeka? Na mahali walikuwa nakunywa, huyo mama ameaga dunia, ndio alikuwa na hiyo anauza hiyo chang'aa, na hata yeye mwenyewe ameenda. Hata mimi nina huzuni mbaya sana. Na nakemea hii pombe, watu waache pombe. Ni pigo kubwa, pia watu wako na huzuni katika kijiji hiki chote. Katika familia hii pia sisi tunaona vile watu wamekuja hapa kuomboleza, ni kwamba sio jambo la muhimu, sio jambo la busara kwa watu kama hao kupoteza maisha yao kwa njia ambayo ya kutatanisha hivi. Kwa hiyo ni vizuri tunaomba serikali ambayo iliomba sasa hivi yaangalie kwa kina na urefu kwamba chanzo ni nini ambacho kinachofanya mpaka pombe kama hii inapatikana kuwa na sumu ambayo watu